na ako diyan masibugan. Singari polyo si man kaya do si kami ina ako mamasa malaydak na siya busa awon kadya singawaraki tad ma waterfalls si mabakon ja pilmi man pejaspas Terpesyahal di awak mun bivi Isunga syahaka gustoi Paladoni rapa untaraki Tada tublay dya si mamba ni sayote Sangka si abenggetan Pastas mekan siling maononan Arik mo'y mamatang jak cauliflower si kabayan Tilapia si buko ja kaamisan Tilapia si buko ja kaamisan Akan ko'y kumusta ka la At amoy pahalata At nung tama baybayag Inhal ko'y ayak kunigam Inang ang ko'y lupam Amon kan kaman dwa-dwa Yaman gayam luman lap kita Mulaw mo ka nam-nam-nama Anak kakamanis kwila Tungulaw ka babaha Matang mo ni malapi Ni oras ni alas 7 Takamuan ka nam-nam-nama Hingga tunun ta alas 12 Yaman gayam kita mulaw mo ka nam-nam-nama Anak kakamanis kwila Tungulaw ka bagbaha Yaman gayam lumaylap kita Mulaw mo ka nam-nam-nama Anak kakamanis kwila Tungulaw ka bagbaha Gayam lumaylap kita Mulaw mo ka nam-nam-nama
Anat kakamanis kwila tungulaw kabahbaha Yaman gayang lumalap kita mulaw muka nam naman Anat kakamanis kwila tungulaw kabahbaha Yaman gayang lumalap kita mulaw muka nam naman Anat kakamanis kwila tungulaw kabahbaha Kakabsat kan kakailyan, ag sapsabol kayo kadi, ti beach resort nga pagdigusan, ag tuyan, ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort. Kukwa kan iman manihal, ti kailyan tayo dito'y kaigurutan. Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Dati nga programa katisagsaw taratyo iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Taloy Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kantakan ni Suda, huwano pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Tulungan
welcome man ni direte programa ting special manay pud pala ni 90.70 Radio Digital Special Program. And of course, dito yung programa kati sagsawat ang ratio iti digital basic sounds and lights for all locations. Mabalindag nga kontakan iti 0949-411-4126 sa wano mabaligyo nga ag message iti pages tayo iti digital page kaya awang iti Cordillera page. Kaya hala, kamusta manan iti nagmalam nga agbabasa nga aldaw tayo tata nga Martes. 28 ti mabilang ti bulan na iti Mayo taon 2024. Kaya na keep warm lang ta. Tani nalamis oh. Gusto ba? Di rin ano? Okay. DJ Alalig Ribares mong sana kimakakadwain ka na 7-8 Rabi. Simpuso galialangan siya'y pangamuan na Inustoy ko ay kananda Nagagat ay manubla Da kami ay babae na respeto si siya Tulungan ng dadakal na Adiduleyo, 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 duleyo, duleyo Adiduleyo, adiduleyo, duleyo Mailang kompleto san suot mo na agidan paisan mo Bueno, may sabay sa miwang sakbay tayo ang tutuloy iti right programa tayo. Ayat kang ronaan maripur pa lang kay Mr. GPM John Pasita Martin. Iti GPM Music Store. Masarakan dito Dangwa Terminal. Inagaw man ang amos na mansipsipilyo Ada tattao nga agon ko na daytoy ayat ket parakin ka awan sa bali no di lang siksika daytoy ayat awan kapadana kaslaan paiso idadarirag mo mabang-aran daytoy puso makaay-ayo
program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Police accessories ba? Iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya, police accessories. Iti papanan nyo. Masarakan sa jay, second floor. Iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw na lulukat kapsat kailian. Hing kayo pakagatangan, karito di kalidad. Nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms. Ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency. Iti 0947-580-9395. Iti kanayonan ng detalye, impormasyon. Saksak bata ni Ola. Laydok laong ay maamuan. No talaga Okay, ayan timan pagyaman na po. Hadag ito yung sponsors. Itirete programa tayong DJL Special. siya'y pangamuan na. Ginustoy ko And of course, 80 oras tayo ka alas 6:29, 80 Sardama, Philippine Standard Time. Isagsawat ka tayo ni Mr. George Punasan na 80 RTA Office, Rafi Action or Rafi 12 in Action. And of course, isagsawat rin matlang ani Dr. Cosme Galasgas Jr. Kasama ta kini Kabayan Mayor san suot Florante Bantalis Jr. paisan boots mo. Tarakisan Meron shout out kini amin ha dali ta ang bibuya dindingag itry ito programa tayo. bakal mo. And kariti kadwang biyahero sa dinuman yung kalkalsada tiyan nyo. Sa inagaw man Safe driving lad ta kadwa. mansipsipilyo. Ate Fit Haynes, meron shout out. Mansukat si medyas na. And of course, good morning, wifey Justin Legian sa BVI. And hello, DJL. And kasama at Auntie Haynes. And of course, kini Ma'am Faye Rago Kusbakani, good evening. Good evening to. Kini Insan, Eric Saturnino, meron shout out. Mega Love, shout out. Kamusta kayo aming narita ang Baguio, Nueva Vizcaya. Nikapsat nga Agnes Barol, good evening to all. Una naman, kan Rose Baranban, meron shout out. Nimbang or siya dito Taiwan, kahilian. Kalim ibagay mo. Ma'am Judith Mongtan, may grab shout out. Nerva Sub 8, may grab shout out. Leonia Banas Atam, may grab shout out. Ordinary Song, may grab shout out. Again, Kaperman Uyasyamo. Silo Manong, kumusta? Kumusta dito Italy? Iyang Kaya ni Insan Eugene, may grab shout out. Kumusta? Insanings. Jeffrey Alingbaz, hello sir, kablawak man, kapsat ko dita pilik, iso ni Leonardo Alingbaz. Adino ay ti pilik kapsat, Sir Jeffrey Alingbaz. But anyway, thank you very much. And kaawang kay special, karat ka datan map tang ja ako, tayo amin. Alright, kas tamat susikam, manang kontaraki. Kaparman, Ma'am Jeremia Langbis, good evening DJL in all kaawang. So, alright. And imbaga, evening yung amin dito na ang alisan. Sir, did you kindly play the song, Di Sidong? Salamat siya si Adu Adu. Wali. Manang Rus Banglay, narasa ganagasat nga pa nagbibuya. Kaya namin na po ang dindingang itiray itong istasyon 90.70 radio sa dinuman nga luglugar tiyan nyo ako. Ito man nakablaon mo ta iti sigad-sigad mga magsat jadabin amin kakaidian si Tabukod Benguet. Kaya na kamusta ka dyan amin dyan si Madabsan.
Kasama taghati man kablawan mo niya. Itinaras nga nagasat nga panagabuy-buya parang dinding niya. Idan pa'y Ani kagawad taraki Crisaluna Ampagi iti poblasyon La Trinidad Benguet kasama kini kagawad Julian Bilitan Jr. boy Kaya ni kagawad Sobremonte. Man ang amos na mansipsipilyo si Sharon Leahy Hello kawangs watching here at Banig Tawang Patukar Muga Hota Ading Balasang by Sir Sindong and anafang ko nagwara niya. Okay, as requested dati pa Sidong by Mr. El Carlipan or Etidog pag background music and daya. Okay. All right, man. Kaya nataragsig ka dyan dabi maserta na Sonia Menja Kawang. Sir, pa-request ga it hurts naman ka na no makahabol iyaman sir. Alright, iyaman mo. Kapsat ason po atan lumam. Ayan, kaditi kailian dita Hong Kong. Nimbag oras yung amin dita. Ngawan labas na. Alright, aya ba mga dagiti katugsing mo dita, Rosko Ilan? Awan mayo awan, dito ya kadagi dya, katugsing. Bayam, basta ada kalata. Sa kanagasat nga panabubuya niya kagawad Argis Flores Balogo ititad diyangan to babaengget. Kamusta bro? Salamat iti 60 stars kapsat Agnes Barol.
Dating nga programa kat isagsagot kada kayo iti Wonderloop number 1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita, ilaok nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet, iti Jersey Auto Supplies. Adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill, kan sa Jay Pico, sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical, Auto Under Chassis kan Auto Supply. Adati istorda kan shop da sa Jay Cruz La Trinidad Benguet, kan adamat iti branch da sa Jay Pogis La Trinidad Benguet. Sa punan ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa number 1 bis addictive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. Okay. Tiwan, pagyaman ang nagitang sponsors tayo dito program day once again. And digital special. And di kadwain ka na alas 7 itirabi. And of course, sa kabay tayo man natutuloy kad hakit ko man i-flix na po. Dito yung may isang upcoming concert for all calls sa iti awang di Cordillera Digital Charity Program into no May 31 into no Friday dito yung po. Dito kat maangay sa Jai Kabunyan Cafe and Restaurant Strawberry Farm Road beside Orchidarium. Agrugi iti oras iti alas 5 iti malam inga na alas 9 iti rabii. Iti beneficiary tayo dito kat ni Mr. Rody Jr. Tongad, Amistad, 46 years old. Nga dasaksakitan na nga chronic kidney disease stage 5. Taga Ambyong, La Trinidad Benguet, kan taga Kabayan Benguet. So karitikat na nga makitinulong kat may kayo lahat nyo. No, May 31, 5 p.m. to 9 p.m. Sa Jai Kabunan Cafe and Restaurant. Kikita tayo sa Jai. And 100 pesos ito may isang ticket. And of course, hada ito nga 100 pesos yung dakal nga tulong para itiray ito beneficiary tayo. Alright, yan. And yung tutuloy nga, mangibasa ka rin ito greetings yo. Good evening to all. Karokin ka, Brad Dijoal. Pa-shout out man, kanda gito 13 nga natatraki nga kakapitan dito ba. Pa-shout out mo lang kini Mayora Clarita Salongan nga agpapamerienda itata dito La Union. Ay, anya naramdaman na dito La Union. Ayan, madamati BDRRMC training mate at task. Salamat, Brad. Okay. Alright, pero shout out. Karito ko 13. Nakapitan niyo si Ititaga Ititoba Benguet. Yihay! Kayo mang liplipat. And of course, ang mag-andah na Mayora ng Tuba. Ayan, si Mayora Clarita Salongan. And of course, kapian ti berbero kanyo na idumduma iti ambience. Kinapintas na, yan. Fresh nga angin iti malang apyo. Pumasyar kay lasang Jay, That's Cafe. Masarakan sa Jay, Luwakan, Itogon, Benguet. Yeehaw! Yan, kamusta?
Sa karikita lumablabas ita Ambuklaw Road. Ay man Agpa Nueva Vizcaya, agpa Bukod, agpa Kabayan, beto si siya tulog agpa Bugyas, Mabalilata. Arilulay Lumagas kayo lang dito, That's Cafe. Naimas ka nung tikapida dito, ay umayak turo maman. Well, anyway, thank you very much. Sir, pa-shout out po kayo. Copy. Suot mo na Kamusta ka dito kay Liak, ha? Dito, Antag-in. tarakisan ka Luwakan, Benguet. nasi Kamusta nga, iinsanings, uncleings, kanantings, lulaings, lulaings dito. inagaw man ang amos na mansip-sipilyo si siya road And of course, kanya may 15 million live viewers around the globe. Dapat lang bati ang manong minutos. And 18 minutos sa kasakbayan ti alas 7:80 rabi. And of course, hariting oras kati saksaot karatiyoan ni Mr. George Hapunasan. 80 Rafi Totpo in Action Office. And of course, isagsakot ka rin tumadlang ni Dr. Cosme John Galasgas Jr. Tamat ng isagsakot ka rin tumadlang Sa nugalim iba ni Mayor Florante Bantalis Jr. mo lumasubra ang botong mo lumay pailam ay cowboy ka mandili pa Wait. Okay, yes. Hello, welcome. That's Cafe. na Non-message siya ngay. May isang iba rin song para kanito yung aming taksyalan ko by Miss Divian Kalatan. Okay. Nahagap na at takaraw mo karuno kaha man aburido Lunghagkakarin besyanagan sikang bangat na sinmakan ang damat kapod noksunsikan Tistigo kimata ni karapdan ang kanto'y na pangpaspasyalan Samak mo'y nakalkalmakan Taksyalan ko kapuno ni samak ko ang kanganto'y mapaspasamak agman badiw iayat ko Taksyalan ko'y kasagrado ni kinarita si katango katuring ka ang kansipay mansyetsyepa Taksyalan ko agan ko pa siya ayat ko ang katulad tong palbiyak ko Taksyalan ko
Dating nga programa katisagsaw taratyo iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Taloy Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kontakan ni Suda, huno pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Kakabsat kan kakailan ag sapsapol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort kukwa kan iman manihal ti kailyan tayo ditoy kaigurutan Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Alright! May saman ng public service pa dito yung kamsat kailan na kispecial kuida kininaong kuida. Yan ang mga organ man dito yung katwang nga taxi nga Nimich 04 nga daan iti plate number nga YAA 9706. Napakikita man no dati black bag nga nabati dita taxi ma bro kapsat 80 oras iti alas 11 iti agsapa nagpatulod isuna na-pick up mo isuna sa Jai Tea House nagpatulod sa Jai Sunshine Supermarket. Mabalin mo kontakan ni Sir Jeffrey Bernardo iti 0927-654-9920. Wano mabalin mo latang idagas dito radio station tayo Zero Radio dito UB Building. Alright. Yan, sa kapulo pa yung minutos sa sakbayan ti alas 7 iti rabi Philippine Standard Time. Kaya po ay nakikinig dito lang sa 90.7 Zero Radio. Isagsak ka na tayo iti DJL Basic Sounds and Lights for all occasions. Mabalindak nga kontakan iti 0949-411-4126. Wano mabalin ka latang ag message iti page tayo DJL page kan awang the Cordillera page. Kan Jeep ti Lonyo narasa nagasat nga parang bibuya kasamat kini Mama Rosalilo Medyo Polo. Kumusta ay manang kriti kailian dito ang buklaw bugod Benguet dito tip top. Kumusta? Okay, has requested ito man iti masapay nga kanta biyag ni Omosok and of course para kalito ay kakilian nga Omosok halita luwa ka nito kon Benguet. And of course, sound na po ang small skill miners. Biyag ni umuuso, masaya at malungkot. Siya hali masuwerte, siya hal'y kahaasi. Noon sa gangina ba, sarot kiranam intra. Namno sampaliyam patang, mabuwas kiran man ogda.
Biag minumuuso Ultimon mangipadjuksos Ang dalon na sampel kat otyuk Ultimon mangipasasyok Kita at madismaya Abanti at jaabanti Balbalang mahasyambal Pautok Diyos nga kalumbasa 혼자 서치란 저 쉬리 발발한 what I must be Sample jao nai 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 Siusod onot panay Biag ninumuuso Ultimon mangipadjuksos Ang dalon na sample kat otyok Ultimon mangipasasyok Kita at madismaya Abanti ja abanti Balbalang mahasyambal Pautok Diyos nga kalumbasa Balbalang mahasyambal Pautok kasi nga kalumbasa Alright, nagbasagaw kayo mat Basagaw kayo noon dati palta nga kaslang kalumbasa Dating nga programa kat isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita ilaok nyo lang kada ag change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies adati istorda sa Jai Irisan, Quezon Hill kan sa Jai Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jai Jerry Auto Electrical Auto Under Chassis kan Auto Supply adati istorda kan shopda sa Jai Cruz La Trinidad Benguet kan adamat iti branch da sa Jai Pogis La Trinidad Benguet sa pulanang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop. This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of the Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Police accessories ba iti bibiro kanyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jai second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailyan na kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon nan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Okay. Awan dyan kanta nga pananam sa kambakdang ba si Mr. Rio Filimon Carino nga maadara ito ay wingi kagadi. Hihay! Sana lang awang gulo. Yan, pamakadang sa yung interactive programa tayo, digital special. Bagay, itabakdang mo, sitakayang mo. Nay mama, pa'y panag ang angit mo. Special ay gasam. An buday,
amil mo. Good evening, Sir Dijon. Kasama Ma'am Estela Dulay. And of course, bye-bye ka special. Bye-bye, Manong Kaparman. Pingit agadi asas muak ali asop agadi muak Dance for all, pati couple. Jakuanan Agi Arroz. nasa puso pinanani ayah. Talaga ron, papagayam. Pamakadaman na natin programa tayo, DJL Special. Manipod pala natin 90.70 Radio. Si Sus And tunog bigat manan. Ma'am Eunice Kilyase, may grab shout out. Iti ka sa madlang oras, hariti madlang istasyon, ganda iti madlang programa. God bless to all of us. Stay safe and stay healthy. Siya po siya naman siya. Bye-bye. And good night, DJL. Kasama at Sir Rich Don Laconsay. Mo wanita panas bulan napangikwanan niya pud nun dik nakson.